جبر کو ام بیشن تو جوی گوندی روز کارت ببیجه کو اف هرم چیه لکویه ناوی چیه آنگو ام بیشن دارو بری کو ناویه که دا هرم دا هنن آنگو گیا کلیل که کو ام بیشن بدن در حق وان تشتاد هم بیشن کرتاسی بجی تو کاری آگاهیه باشه بدیو مزلال بکی باشتر به ev der dikeve Bakurê gundê Hüseyinî an govina vekir nara kulî di navbera gundê Hüseyinî û Dehbilû da ye li gor ednîgariya Licê jî dikeve başûrê Rojavayê Licê niha Licê wisa tevî çiya şîr û em bijin çiya dorşîn andokê xuya dikê ji vir ednîgariya vê derê giştî çiyayî ye darûber e kevrek kirs e kevra vê derê ji xwe ev gundên derdorê pirayî ev niha kevrên piştî jî xuya dikin wisa ji vê kevrê kevr çêdikir pêxaniyan çêdikirin dîsa dema demê de darûberên li vê herêmê hene dara mazî û dara ber û em jê re dibêjin wek herêmî dara mazî berwa wî zirav e yani em wek berwa bizinan binav dikin ya dara ber û jî berwa gan em jê re dibêjin berwa ye wek kestaneyê mere dikebin agir dixwe berwa dara mazî nayê xwarin yani ew bêtir tehle yani tê xwarin bêtir tehle ew bizin peza reş pê xurt dibin dîsa ez dixwazim enkî besa ev geliyê vê derk ev gelî jî jê re em dibêjin niqeba aşê çima niqeba aşê li gor telabûzkirina gundê Hüseyinî em dibêjin niqeba aşê ev rêgeha ge têda barê birne aşî û genim hanîne arvanê xwe birne hanîne û niqeba aşê wisa pênase dikin niha jî li pişt me li vir xozdere heye li wir kûça xaç heye kûça xaç jî di demsalên berê da weta karwanên ser xeta Erzeromê Amedê çûne hatine ew li wir rawestgehekî wan heye kevra xaç heye di hema demê de rawestgeha wan wek sarinc jî heye kelehekî ketnareya dîrokî jî vê derê heye ew jî li vir tikeve pişt me dîsa çala pîra me dê li vir li pişt me heye herêmekî stratejîk e ji bo parastinê û ji bo veşartinê taybet ciyekî taybet e dîsa dixwazim kî besa gul û guldankên cûreyên di nav ev çiyayê bejexiya vê derê de dertê nezîkî bes bikim bi taybet di demsalên meha Sibatê Hetanî dawiya Adarê kulîlka Newroz Pirpizêk ango pîvok dîsa em bêjin li vir dertên dik dik şeîrek heye em jê re dibêjin wek şeîrek ew dertê û her wiha riwekên din wekî em bêjin zerçik be yan em bêjin nefel be bere bere zîl didin yani evana ew niha di destê te da jî tiştekî balkêş e ew jî di nava wê de ew ê heye weka xîç weka toza şekir hebik tê de hene hebik tê de hene ew hebkê wî jî pez bi taybet mî mêşin yani ew jê hez dikin çunkî heywan ji tene hez dike gava tene di nava evê de hebe kapalê de hebe wê gavê bêtir tehm dide kî ji ew jî ji bo mî û mêşinan heywanên ku dev dabijin erdê bi taybet bizin bêtir darê mesela li vir niha darê ve birêş heye deryege ew bûtika darê biteqe di wê rewşê de em jê re dijî birêş navekî taybet e lîteratura ziman dadan ferhenga da cî tênek tê jî ez nizanim ecarnê ew birêş dibe bûtik bûtik jî dema êdî diteqe tel derde ev jî niha di rewşa birêşî de ye hê nebûye bûtik çünkü em destpêka meha Adarê min ji Nîsanê şûn de êdî ew bûtik teqe ew dibe eger pirsekî we dijî hebe kar kerem birês mamoste teqala kevrên kils kir gelo kevrên kils wek kumro bi zayendî bilêv bike kevrê kils kevrek nêye ango em bijin nêre heşke ango nêrme em bêjin kevra kils di zaraveya kurmancî da dibe di zaraveyên di da jî wek binavekî di jî binav bikin kirs kir qels kils bi çar cûreyî dubare dibêjim kils kirs
kır û qels. Ev çiye qels çiye nerme. Zûtê şikandin, zûtê çêkirin. Êca kevra vê derê kevra kirse. Kevra kire, qelse ango kirse. Ji bo ev kevir jî mê ye. Kevra nêr nayê çêkirin. Çawa me mînaka Newrozê û Pirpizêkê da nêr û mê, Pirpizêk tê xwarin, Newroz nayê xwarin. Çünkü Newroz nêr e. Amê tê xwarin. Yani wek li gor axê jî em axê û dayîkê bi hev dive têkildar dikin, ax dayîkê, bi rastî jî yani tiştên mê timî afrînerin bi fêde ne. Ji tiştê mê tişt zêde dibe. Ji ênêr na. Ênêr tiştê mê belkî dibe sebebê bi dawî xedandina wî tiştî. Dixwazim yani ev xwestilê mijare bêjim. Kurt û kurmancî tu dibêjî ku ev kevrê kis bêhêsanî mirov dikare teşe bida ji bo tiştê wek xemlandin ango ji bo em bêjin amûrek ku em bêjin tu derxî olê çêtir e. Teşedayîna wî hêsanî. Lê em bêjin kevrê nêr teşedayîna wî hinek zehmettir e. Ji ber ku tund e. Mamoste ez dixwazim temaşevanê me divê mijarê de hinkî ronaktir bikim, agahî bidim. Kevra kirs çama mesela an qels kirs bi çawa fêdayî heye. Mesela pêxanî çê dibe. Di heman demê de berî wextan dayîkên me zarokan dibir berçeman dişûştin. Yan ciyekî ku bîr vedane, ciyek ku av hebe. Dibir li wê derê ew kincê xwe dişûştin û ango zarokan serê wan dişûştin. Êca li wir ji ber ku gava kinc şonik bik, çimkî berê wextan sabûn jî tune bûn. Bi şonik mesela dikir, şonik çi dikir, tu bidî ser axê lêxî tê ew kincê te bêtir şamûr ve çi dikirin? Didan ser kevirekî. Êca ew kevir, kevra divê bê çêkiri taybet ji bo wî tiştî. Ew jî çi ye? Tehtekî kevra kirsiye. Ra dixin li ser evê dikin. Ji wê herêmê wê eylema getê çalakiya gelê tê kirin, ji wê ra dibêjin em çûne serşokê. Yani serşok ser û şûştin. Êca me bixwe vê herêmê me digote kirşok, me nedigote serşok. Çima kirşok? Ji wê kevrê navê xwe dikirtin. Kevra kir, êca şok zî hem têkildarê ew şokbûna cil û şûştinê hem zî şonik. Mesela li wir jî şok heye, şonik. Yani li wir têkildarê heve. Êca zimanê me wisa dewlemend e. Yani serşok û kirşok hemî hemwatan e, lê li gor herêman cuda cuda tê got. Ji hev girtin em bêjin. Ango ji ber hev tişt zêde diye. Evê jî bêjim mesela li vir herêmekî heye em jê ra dizî Kirko. Ji ber ku ko çiyayê zazakî çiyara dibêje ko. Êca divî çiyê kevra kire, Kirko. Yani dûr da jî em derd kevin evek rastiyekî navê vê herêmê bi zazakî ye. Dewlemendiya ziman em bêjin. Yani ziman wek behreke. Yani em hên di nav wî behrê de nuqutek, qasê nuqutek em bijin. Em dizana ango mirov hewl dide ku zêdetirîn em bêjin dewlementir bike. Ew fikrûramanê xwe ango em bêjin lîteratûra ku em bêjin di nav peyva da lîteratûra peyva zêdetirîn em di mêjiyê xwe da geştir dikin. Yani dewlemendiya zimanê Kurdî em dikarin bêjin behre zû zû mirov nikare bigêje dawiya behrê. Duyî mirê de baş e. Ji xwe vê jî mamoste zimanê Kurdî ew qas dewlemend e, dema peyvek ji zimanekî din em dibihîzin, ew ê peyvê jî di nava zimanê me da lîteratûra me da dişibe tiştekî. Şema em bêjin wek mînakek name. Yani bi zimanekî dijî name heye, lê em wî dişibîn. Êca divir de ez dixwazim bi vîya vegirêdim. Li herêma me li vir niha li başûrê niha em roniştîne bajarekî kevnareyê bi navê bajarê Deknenoz zarga Fîsê heye. Êca peyva zarg di koka xwe de zag e. Wek mînak zahî. Wek za herê ji zayê tê û ji xwe wek rêzeçiyayên Zagrosan, Zagros, ew jî zag e, Zagros, zag. Heman demê de gundekî li cî heye navê mizag e. Di nav gunda ew
سربخواه اوه که زاگیته جین چیاین سربخواه ین امبیجن بسه آلیان و آنگو جین پجوک یعنی طایبت جبو جی پجوک بیجن بسه آلیان و قرقزی به او زاگ جراته گوتن وک ریزه چیا بجی دیسا تاگروسان ایجا اوا زاگی طایبت جبویه ایجا گر هیه تل هیه و تپک هیه اوانا جی همواتین یعنی هوال بندن پیوا زاگینه او چنه تل و گر بهتر لدشتان چه دبن یعنی هم وقت شتین لگور فلاکتین خوزایی رو دانه وسا مانه هم جی طایبت وقت پیروزگه جبون ناو نیشان تدی دشته دا دما تبیجی از فلان درمه دویت جیه کی نیشان چه از لشونا فلان تله فلان ایرمه جبو مساج کی بدی هست زلالتر به او دشتان دا اما تشتان طایبتن تل و گر اجا جبو چیان جی تپکه زاگه تشتین وسانه جبرین بخواست از ویج بیجم اجا گاوا اف باجار زارگه چکری بیه جبر کو ام هرمی بیج زارگ او پر اوننه ام بیج زارگ جی پر اوننه دوری هفننه در بلیف کرنه داجی اجا او کله هاوی درجی به اف کورا کرسی هاتیه چکرن وجخوا گنده فیسه فردیس گنده ننیاس جنزور گنده قلی انگو حسینی و درکام اوانا وک پارزگه ها گریدای ناوند باجار زارگینه باجار انگو تقننوس فیسه جخوا ناونده بله یعنی زارگ به طایبت ناو فیسه که باجار واره نو لوی هرمی چه بیه زارگه او جی ام دکاره بیش گنده فیسه هری کبن ناوند گنده فیسه لجه دا یه هری کبنا بریا لجه و انتا یعنی لجه یا اورجین فیسه یعنی اجا تکلدار فیسه جی وک پارزگه گنده جنزور گنده فردیس نمیاز وک مگو گنده قلی آنگو حسینی و درکامه چما وانا نیجا اوان گندان همیش باجار زارگی خویانه یک جه وک جنته فردیس باغ و باغچه یک جه وک جهنمه دوجه جنزور یک جه سیرانگه نینیاس ناو کچا قرال سردم نینوس ای قلی جی وک جیه پاراستنه آنجی جیه وک نهاد بجی یا هریما اس بلگسی بجی ویراد بجی چه؟ پاراستنه جیه پاراستنه و اوه جی درکام جی وک جیه برخودانه درکام لور درکام او کسین که وی دمه ج دوجه یان ج زندانه و وقت تراون او لگور روایت اسفید بجم پیروزگه ها اصحاب کی یا چیای یا کویان او لوی در درکامه لو راجی او درجی بدیروکا لور و تکل داره درکام ماموس بالام روف کدیچینه جیه که ناوی بندان تبلیف کرد طایبتی هم درکام در تکلداریا ویو دره هیه تونه دوی گنده دن بیشن هیه ناوی وی درکام جدیرت بگره یعنی وقت گنده درکام از ده بیشن گنده درکام گنده کونه ناوی وی هری کون جاوته جنوزرکته نوزرک جی نها مقاسک برج بسا کلیلکا نوروز کرد یک جورایی کی دمها عداله داته کلیلکا زره هم نو و زرک یعنی او تش دشبه نور کلیکا نوروز او زره دشبه کتنه یعنی ودمها عداله او جی ناو خوش نوزرک دمها نوزرک لگور ناو سردر جره گنده درقامه سردر درقام او شخو نزه هم یعنی جبروی ناو وانه کبنار اولی جبر کو گند بونه دو گند نوزر کو سردر به هفت دو تکل داره درکام به سر خواهدی لدرکام در هیه لسردر در مازه سردر درکام در جیب بلندش خود چه رقماوی و هر وقت گنده وقت ده هرما در غیده دیسا هیه گنده هم بجد بان دیران هیه دیسا لگنده کو تکل داره ناو دیره نبجی مثلا لسر نسی هیه لبامت نجی هیه yani ev taybetmendi herem alıcı.
saat hoş olmuş. Spas dikim. Gelek bernameki hoş bu ve bahiyen hoşturayım bu. Evidarım tema şavani mejiyen bejin آگاهی نویسا زلال خوش جدب تبیستن اوجه که خوش بودن گلک سپاس از سپاس ام کم که خوش بود که تبشتاری دی برنامه من بود از سپاس کم گلک جبوه سپاس. بلکی هری داوی تشتک که تو بخوازی زیده بکی از وی بجن دبه مرو تایبتمندین مرو هبن مرو وان تایبتمندین خواه بکار باش بینه وکی نها بلکی گلک جارا من پیشکشوانی برنامه کریه مذهب دوراجی آن حوال ما دوراجی ما برنامه چه کریه نها مثلا وک پیشکشوانه کی خالی برنامه تو بلکی یکم جار بون لی برایا من سرکرتی بون جبوته او راحتی تدی میوان خوشی ترید دی بر میوان جبوی میوان سر بن بگره آن موریه خاطر کشی او سك طيبته اللي هو وeb فيروز دكم بهذه برنامج كده اسباسيج بوته وهم تمشي سپاس